Aotira tēnā koutou katoa e ngā whānau o ngā kōhanga reo. E mihi nui ana kia koutou I tēnei rani. Te rani te 24 o te marama o whirina rani. Nō reira te manako nui kei te orara wātu koutou I o koutou kāina, ko whai orana tēnei e pāho atu nei, e whai ana I te orana I te haumaru tana o tātou tamariki, mokopuna me o tātou whānau anō hoki. Nō reira e mihi ana kia koutou. Nō reira kia tīmata tātou I runa I tērā tikana kia haumaru katoa nā mea, te āhuatana o te karakia. Manawa mai e te rani runa nei, manawa mai e te papa I raro nei. Manawa mai nā makuru ki runa ki enei whānau, ki runa ki enei mokopuna. Kaupare hi atu nā haukino o te wā, whānau te au kawa ki waho. Kia tau te ai o nuku, kia tau te ai o rani. Whānau te aureka ki roto whiti ai te ora, whiti ai te ora. Kāia ki runa, kāia ki raro. Nau mai nā hua o tēnei wānana, puhia mai rā te hao te ora, ka whakamaua kia tīna, haumi e hui e, tāi ki. Nō reira, tēnā rawa atu koutou katoa. Koutou, te toko iti, tōna wā, te toko nui, te toko maha, ka tae mai ki te mātakitaki I tō tātou nei kaupapa, te pau tuatahi o tō tātou nei kaupapa te kōhanga reo. Nō reira, te manako nui kei te orara wātu koutou o koutou kāina. Ai, ko putana kōrero te kāwanatana, wa huri tātou ki nā rama, whero, karaka, kākāriki, ahanoa. Oeno, kei a tātou ake o tātou tikana, kei a tātou ake o tātou nei whakaro, e pēhia tāe tātou a te noho haumaru. Nō reira, ko te mea pai o tērā, ko te toru atu ki te tangata e mōhioanga. Nō reira, kua huri pēr te koarua o tātou nei whakaro I tēnei rani. Kua huri pēr ki te wā o te raumati. Yes, it is summertime, kei te whiti mai te rā, kei te rono tātou I te wera, it's really hot, the temperature is rising, e kua hiahia tātou ki te aha, kua hiahia tātou ki te haere ki te moana, kua hiahia tātou ki te haere ki te awa, kua hiahia tātou ki te haere ki te kauhoi ki roto I wā tātou nei roto. Nō reira, ko wai ahau, ko wai koe, ko wai tātou. Nō reira, me pēhia rā tātou noho haumaru I roto I tēnei kaupapa. Nō reira, ko wai mari e tātou. We are very fortunate I te whānau with our manuhiri today. So, ka ahua pēnei nā whakahaere mōhio koutou ki au. We're free flow, ne? Ahua free flow, kia rite ki te wai. I te mea, I nā wā katoa, ka puta te wai ki tāna roa. Nō reira, kia kimihia e tātou te putana, kia putai tātou ki tāna roa, ki te Hawaii ki nui o te haumarutana. Nō reira, kia whakatūtaki hia au a tātou manuhiri I tēnei rā, kia Lavinia, ko Vini, Lavinia, ko Vini Rongo, rao ko Rob Hewitt, tēnā kōrua. Kia ora. Kia ora, tēnā kōrua. Tēnā koutou katoa, ngā mihi. Tēnā koe Vini. Tēnā koe Rob. Tēnā koe Billy Bob. Kei te pai. Ngā mihi tāhuri. Tēnā koe Rob. Uncle Bob. Ai, tātou kaupapa hira. He kaupapa mōrehurehu, engari he kaupapa hira. So it is a big issue. It's an exciting issue, but also it is about the safety of all our whānau. But kia tika toni nā mahi. Ko tau mai koe te ranga today, Rob, nō reira pēr ka tukuna te kōrero tuatahi kia koe. Mai, if you could just introduce yourself. I think we all know who he is. It's not the rugby player. Oh, no. Oh, wait. Ka hoa te rākau ki te kaikāranga o tēnei kaupapa, ko te kōrero te wahine tuatahi, ko te kōrero te wahine mutunga. Tēnā koe Vini. You like that? I throw hospital passes. Māku hopu kina, ne? Māku timata ke ngā mihi. Tēnei te awhionuku, te awhiorangi nā te ororo te matua I mihi kauakena ki te hunga whakarongo. Ko ai tēnei, Pīrere nei, ko Lavinia hira pupatarongo tōku ingoa, he uri no ngā whāruarua o te tautokero, Ngāti rehia ki te tīmongo nui, Ngāti kahi ki ahi parapāma pūria, wai katotani wharau ki whaingaroa karioi. Tēnei au, e mihi kauakena ki te kaupapa, he Pīrere hoki no Te Kōhanga Reo tahuri mai ki tāmaki,
he kai hautu kaupapa mō te tohi pōhiti. Ana, ka tahu te trake ki a koe, Rob. Ka pai. Kia ora whānau, ko ropata Hewitt tōkunga, mō Ngāti Kahungunu au. Ka tipu au ki tēnei wāhi tapu o Kaireira. Tau mata whakatangi hanga ko wairua o tamaiti tūripu ka piki manga horonuku pōkai whenua ki tāna tāhu. Ka tipu au Kaireira, ka tahi ka haere au ki te kura te aute, whakatangata kia kaha. Ka tahi ka haere au ki te heramana, ki te rōpū heramana, Royal New Zealand Navy. Kaireira, kei te ako ngā tikanga o ngā kairuku, no reira Kaireira ngā ruku mahi. E tautoko a te kaupapa Kaireira hoki. No reira, hey, kia ora, my name's Rob Hewitt, not the football player, the league player. I live down here in Palmerston North, grew up in Porongahau, and I look forward to kōrero rangatira o tātou tipuna. Kia ora. Ka pai, o tira tēnā kōrua, mihi nui ana kia kōrero, so we're all on, so as of all cameras are live. Me pihata tātou timata, I think ka kuhate I te mea ko koe te heremana, ko koe te tanata no tanaroa, ai tēnei wā e Rob. Tēnā kōrero mai mō tā tātou, we're talking about water safety, ne? We're talking about water safety and why is it such an important issue. It's an important issue for Aotearoa whānau. Engari mō tātou te iwi Māori, what are some of the issues or what some of the kaupapa that we need to be aware of in terms of our water safety and why is it such a big deal? Ka pai, kei a koe Vani. Oh, wow. Mōku ake, a Māori nei, ko te nui o tātou tamariki mo kopuna, e harako o tātou tamariki mo kopuna, ka timata ake ki ngā mātua o tātou tamariki mo kopuna. Ko te nui o ngā mate e urua nei e tāmi nei a tātou, nā te kohi kai. Ka putatu o tātou tāne, o tātou karangatanga maha ki waho kia hāwere hi ai te moana I a rātou. Ko te nui o ngā mahi e uruhua nei, nā te toromi. Mā Rob tēnei kaupapa e tūhuratia, e tūaritia mā tātou. For me personally, I see that a lot of our stats or and drowning actually comes from our tāne, from kohi kai and things like that, which I think Rob is a rangatira in that area. He's actually a testimony to that kōrero. So ka whiua te trake ki ai, māku te taha tamariki moko puna e whakaaki te hunga whakarongo, ne? Ka pai, kia ora, kia ora. I want to grab that ball just on intercepted into that one there, Rob. And your story, your kōrero is well known, and the fact that you were in Tanaroa and you survived, and that you came back and kei konei koe, and you're giving us your experiences, and we're sharing them that mātauranga, that knowledge that is where we say when the rangatira goes, a library goes with them. Bueno, kei te waimari e tātou kia koe, so ai tikata Lavinia, ka tukuna pēr mā au tunu tātou e whakamōhio te hohu nehitana o te kaupapa nei. Ai, tēnā kōrua. Tōku nei whakaaro ko te hononga o mō tēnei kaupapa haumaru tangata, haumaru wai. Mehea kia manu, kia ora. Kei reira tōku nei whakaaro ki roto I te poho a Tangaroa. I aua wā, ko ngaro au ki roto I te poho a Tangaroa. Ka hoki au taku whakaaro ki roto I taku tamarakitanga, ka tipu au ki marungi ngā pāmu, kore reira ngā wai, he kaukau wai hoki, no reira kei te ako ngā tikanga o tātou tipuna ki roto I te poho a Tangaroa. So for myself, I grew up in a farm. There was no ocean or anything like that around, and then I ended up joining the Royal New Zealand Navy, not actually understanding the realms and the enormity of the realm of Tangaroa, Hene Moana. And when I was lost out at sea, it took me 2 days to actually connect my wairua
my tinana and my whakaro in a whānanga space with Tangaroa, through karakia, through Waiata, but also connecting to my grandparents who had passed on, and others that I knew that had passed on, our tipuna. So while I'm lost out at sea, I'm in there connecting through Waiata, through karakia, through tangi, and through kōrero with my tipuna. And it was at that time in the second day that I couldn't feel any pain. There was I couldn't feel any cold, because I believe that I had actually exhausted my my space, and my wairua had connected into that space of Tangaroa Rauemi Mona. And the funny thing about it was that after I was rescued, everyone was thinking, oh, it must be your Navy training that allowed you to survive. No one, actually, apart from Tianga Nathan from Māori television at the time, had said, what was your connection with your Te Ao Māori? How did you connect with Te Ao Māori so that you could survive? And then that just took me on a little bit of a learning curve with Dr. Chanel Phillips down at Otago University, where she wrote her thesis on the Waipuna model, referencing how we as Māori connect to the water using whakapapa mātauranga tikanga. So if I have a look at those three kupu there, whakapapa mātauranga tikanga, then that's how I survived, by connecting to those three things to be able to give me a sense of connection, so that I wasn't alone out there. Because, ko ai wanaki kei reira, ko ai wanaki, ki roto I taku hinengaro, ki wī, ki wā ngā kōrero, ki roto, ki tēnei taha, ki tēnei taha. Ko te mea nui, ka honongo au ki toku karaua kuia, kei te oro tonu toku wairua. So 10 years ago, 14 years ago has been when I was lost out at sea, and now I'm just realizing, I guess, the enormity of what happened ki roto I Te Ao Māori, and how I actually survived through mātauranga tikanga and whakapapa. We do see, as Lavinia mentioned, toko maha ngā tāne, haere atu ki te kohi kai, I te rātau te kaumarua ngā mate he ruku. 12 people died last year, and out of those, and this is just diving, free diving, snorkeling, and tank diving or open water dive. Out of those 12, 10 were Māori. Out of those 10 Māori, 5 were from Northland, and 3 were from the East Coast, Pōneke and down south. Out of those 10 Māori men, between 35 and 55, 6 of them were diving for kaupapa. And when we say kaupapa, tangihanga, funeral, tangihanga, weddings, and huritau. So it just puts that little extra pressure on our whānau who are out there in that space. Ko te reo, ko te ao o Te Kōhanga Reo, ngā pepe, ngā nohi, tōku nei whakaro, ko te mea nui, ko te hononga ki te tangata ki te wai. Kei reira te pau o ia mokopuna o ia mokopuna. So building that strength, building that confidence for our tamariki mokopuna to be in and around the water, to accept the water for what the water is, and to build that confidence. Because somewhere in our life, we've lost our tikanga, and we've lost our kawa on how we interact with the water. Knowing that our tipuna, all sailed over here, all tipuna sailed over here, using celestial navigation and or whakahaurua. But because we're not water people anymore, because we don't venture like our tipuna did out in the big realm of Tangaroa, then we sort of lose a bit of connection in there. And if I lose it as an adult, and I'm scared of the water as an adult, then I'm not going to pass. I'm going to pass that matuku, that kōrero, that fear, onto my children and grandchildren. So somewhere in there, someone's got to stand up and create that pathway for our tamariki mokopuna.
Miharo, Rob, yeah, and 75 hours, 4 days, ahara nei, e naro ana koe, I roto koe te poho, o tana roa hine moana. And just before we move into our, to talk about our babies, I can you picked up on something, I mean, I whakanuia the life and the legacy of Tiki Nukumai, who actually, you know, who was pivotal in that reconnection ki te moana and you know, traveling on those huarahi, those highways of that our tikanga. So in your, you know, because you went from, I suppose, kind of an extreme, your son, your father, your uncle, you're the Navy guy, and like you said, the pressure on our men to provide. How do we, instead of just jumping straight, how do we transition from being those provider of papuiri of whānau to being, to making sure that we come back, because the pressure of going out with the kai is quite high, but then again, the pressure of coming back to be with your whānau is also, should be just as important. Ai, tika tai. Ko tērā te mea nui, ko tērā te pau tuatahi, hoki atu ki tō whānau. Hoki atu ki tō whānau. He aha ngā kaupapa ka haere ngā tāne me ngā wahine ki roti te pohoatanga ro, marungi te ruku kai, hi ika, ngā mea katoa, ngā taonga katoa ki roto I te pohoatanga ro. E toke nei whakaro, ka tū te wairua o te tāne. Kai reira te nako o te kōrero, ka tū te tāne. So I just had a couple of fellas who've just been out for a dive today, actually. Aroha, this was a bit late, with Leland Rufu and also with Ben Hanara and Te Rauemi. He's out there, but we had planned this. For 2-3 days, and that's the big thing, is the plan. Now we don't know what it's going to be like until we actually get down there, And someone in that space, myself or Leland Rufu, would need to say whether we're moving onto the water or whether we're not. So that's the big thing for our whānau, is educating our whānau to say, hey, look, the most important thing is enjoy the ride down. Enjoy the company. If you can't get out into the water because it's too rough, or you don't have the right gear, or it's the wrong time of the day, or it's not the right tide, then that's kei te pai, because the first thing you got to think about is you got to get home to your whānau. Hoki atu ki tō whānau. Ki roti te waka, ngā kōrero katoa kei reira, as I'm driving down from Palmerston North or from Porirua down to Wellington, me and my mates and Te Hemera and all those fellas, all having kata, all having kōrero, kanohi ki te kanohi. And that's a thing for our men, that is for our mental health, is a good thing. Don't think that the goal is to get the kai and to go home with the kai. I believe that the goal is to, 1, get back to your whānau safely. 2, enjoy the journey, Enjoy the journey with your mates in a car, traveling down 1.5 hours, laughing your heads off, doing this or doing that, because that uplifts your wairua as well. So when you're in that space and you say, hey, look, it's no good to go out today, boys, even though we're here, hey, let's go back and let's go get a feed of fish and chips. Because the main thing is that you go home safe. When you do make that decision to go onto the water, then there are some safety kaupapa that we need to learn, because we're only there to lead by example. We're only there to lead by example. And our tamariki mokopuna that are at Te Kōhanga Reo, they look up at us. And if they see us doing stuff that we know we shouldn't be doing, ki roti te wairua, then they're just going to mimic that and follow that. So the first thing is, you've got to make clear, decisive, and be disciplined in making good decisions. That's how I look at it, first and foremost. And if you put the most important thing, so when I'm lost out at sea, the most important thing to me was I need to get home to my whānau. Behind that, I need to make sure
that they know that I tried to survive. Behind that is I've had a gut full of this. I need to get out of here. And behind that is I'm the brother of an All Black, so I need to make sure that I'm moving into those spaces in there, you know. So first and foremost, get home to your whānau. Whatever happens after that, and however you think about moving back home and getting back there, that kia koutou. That's all right. You know, that's all right. I think you've hit on an awesome kaupapa there. Not to be cliche about, you know, a bad day's fishing is better than a good day at work, but the appreciating the time and the preparation, and you know, and then to listen to the tohu. That if it's a no, it's a no. Whakarongo ki that little voice, you know, because we always so geared to, you know, what does success look like? What does you know, what does the bounty look like? What is the bounty? Is it the fish or is it the person, or, you know, how? Tikanga. Yeah, what is the bounty? The bounty is me coming home safely. Yeah. Hey, Yeah. Not the power, because that may come a little bit later on. And I guess for myself, because I sailed double hull waka with Hotu Roku and others when we were doing the following the migration of the whales about 10 years ago. And I'm on Te Maui, we're 50 miles out, 500 miles out of sea, and I'm hating it because it's just going too slow for me. You know, there's 16 people on board, but it's not until you're in the moment that you actually appreciate it. And then now 10 years later, I love it. I love sailing on double hull waka. But because I've got a lot of these kōrero going on, you know, huni heki, Maui tiki, all of this sort of stuff going on in here, then I've got to discipline myself to just push that down, you know, and it's about enjoying the ride. I took a toe, you know, ko te haere o te marungi te huarahi, e kitea ngā taonga, kai reira, mā te huru ka rere ngā manu. I took a toe. And if we can just do that ourselves as men, then, you know, that's our part of water safety for our children. Now, people are saying that, oh, water safety, how do we look after our tamariki mokopuna in the swimming pools and in this and that? Well, actually, we've got to lead ourselves in everything that we do. Whether it's water safety, whether it's being, you know, tika and pono and mahaki to ourselves and to our partners, to our whānau, because they'll only mimic what they see. Our tamariki mokopuna, yeah. Aroha, Mike, are you still here? Just grabbed you by yourself, but I think you did say one of the, I think it was important, you know, that to include our wahine. And I don't know if it was you or one of my cousins, because we talk about this in Wakama, keeping their wairua up, having that moment on the water. When we leave the land, we leave all our cares and we just one as a unit. And, you know, it's just physicality, breathing, and just being in touch with nature. But whānau, like, I think it was maybe one of the ones that checks up on the crew and maybe sometimes go with them is a wahine, and because she doesn't like kai moana, she don't care. All she cares about is, and I don't know if that was our conversation. Yeah, one of my best safeties is a wahine, because she just makes sure that all these fellas get home to their wives. Which is a way of, okay, ka pai nā fellas, more power to you, but still to be inclusive and be open with our wahine about what should they, you know, the good old, I'm going down to the shop to go get a milk and you come back about 2 days later. Yeah. Whānau. Yes. Grew up with that. Hey, oh, kōrero no, pūraka wano. Tika tai, Rob. I will get Lavinia, aroha mai. He kaupapa nui tēnei. We don't really get a chance to have, we don't really get a chance to have our tāne and Kōhanga Reo to come forward ki te kōrero no reira. When I see another fella, you know, I kind of latch onto them and try and you know, share the kōrero. Whānau venia, ko koia hine moana mo tātai. Tēnā kōrero mai
I pē, anei tā tātou kaupapa. Let's head straight to the chase. Anei te kaupapa I te whānau. He rauemi tino hira rawati. And e hara I te mea, mā konei koe e tūtaki ki tēnei kaupapa. Hoi no, e konei te kōhanga reo I roto I tēnei kaupapa, kei konei a Vini I roto I tēnei kaupapa. No reira, tēnā kura mai mo tēnei kaupapa e hoa. Ka pai, ka whakahoki anō mai tātou ki te kaupapa o te rangi nei. Tuatahi ka tuarihia ki te kaupapa o Splash Save. Me taku tūranga ki roto I tēnei kaupapa hoki. Ki te taho te reo Māori, te tohu pōhutu, Splash Save. Engari ka kōrero hia tuatahi mo taku haerenga kia tā api ati ki tēnei kaupapa. So ai ko Lavinia tuku ingoa, ai nā o ku pēpere kau te Kōhanga Reo tahuri mai I Whakatauiratia, Dorothy Popata, Robert Popata, I timatahia hei tauira pipi pāpua ki te Kōhanga Reo, whakawhanake ai hei kaiako mo te 5 tau, whai mauri ake tēnei I reira au ki te ai I pia ngā taunahatanga ki te taha kaukau. So just speaking on my personal experience, I am a Kōhanga Reo tauira. My grandparents started the Kōhanga Reo tahuri mai in their garage ki te tonga Tamaki in Southside. There I became a kaiako there for 5 years, 5 tau, and every Friday we'd take our tamariki out to Punakaukau to Sykes Road in Tamaki. Each Friday we would have a puna just for us. None of our tamariki knew how to swim. We had abundance of staff, but we had no resource of real resources for our tamariki kia whakaako kia ngana ki te mau I ngā mahi kaukau ki te taha o te reo me te ao Māori. And it wasn't until I moved to Pōneke, kei kore au ki Pōneke, this is where this no konei tēnei kaupapa, a Splash Save te tohu pōhutu started here, and ko te mauri o tēnei kaupapa me ki nei, he aho e here I te whāriki, koera te tuāpapa o te Kōhanga Reo, ko te mauri hoki o te kaupapa e whakamānawatia ana I ngā tini ngero kua riro ki ngā ika hura o te pō. E hoki atu ana ki ngā kōrero Rob, so just to elaborate also on the kōrero Rob, this kaupapa was founded and come together to whakamana all of our people that have been lost to tēnei mate, te mate toromi. We launched the kaupapa in Tāmaki a couple of months back at Te Haikura o Hemi Kuki at James Cook High School I whakarewa hia, I reira hoki a Mata Tahuri, Mata Rob, nā te Kōhanga Reo o Puhunui me te Kōhanga Reo tahuri mai tēnei kaupapa I Whakatauiratia. Me tā rātou tāpaitanga atu ki tēnei kaupapa, ko te kaupapa nui o tēnei, I hono ai tō tātou whānau no ngā Kōhanga Reo, I te mea, e here ki ngā aho, ngā pau o te whāriki. Ko te pautua tahi, ko te reo Māori I ngā wā katoa. Ko te pautua rua mā te whānau e kaue ai te kaupapa, ko te pautua soru tūtika tūpono ki te kaupapa. Ko te pautua wha ana, ko te Whaioranga o ngā mokopuna. Ki konei tātou ki te ai I te Whaioranga o ngā mokopuna, ko te kaupapa I kaue katoatia ki roto I te reo Māori, I kaue katoatia me te ngākau mākoko o te ao Māori, me ngā mātāpono o te whāriki, me kōrero hoki mō ngā mātāpono o te waipuna module. Whakapapa, pēpeha, te mauri o te reo. Nā reira, so kia whakapākea kia tae te hunga whakarongo te mārama ki ngā kōrero. This kaupapa speaks to me personally and to a lot of our kaiako as well, because e hara noiho I te kaupapa kua waihanga ki te reo Māori. It isn't just a puka that was just translated. It was a puka that, and a program that kua waihanga ki te reo, waihanga ki te ao Māori. I te mea moku ake, if I think about it, if we are creating programs in te reo Pākehā, then he ao Pākehā tā tēnei tukunga. Then he wairua Pākehā tō tēnei hōtaka meki. Engari I waihanga created in te reo Māori, which
allows us to tap into our realms of te ao Māori, our atua, our tupuna, our mana Aotearoa, mana reo, mana whenua, mana atua, mana tangata. These foundational key methods that we use in Kōhanga Reo. And pia koera te take, maybe that's the reason why a lot of whānau on the day, I whakawhirina ki kaha atu ki tēnei hōtaka, they really gravitated naturally towards them because I timata te kaupapa I te karakia, I kawea katoatia ki te reo, ko ngā rauemi I whakamahia, he reo Māori, he waiata Māori. Me aua āhuatanga kokore kitea I nei rā. You don't really see that. And I also come from a swim teacher background, and most of our tamariki that come in, all our whānau that are Māori, come in and they first and foremost ask for in te reo. And then secondly, they ask for rauemi ki te reo. And we really lack that in our hapori, in our communities, not just here in Pōneke, not just in Tamaki, but puta noa I Aotearoa. And this module, this program is created for our pipi from a holistic te ao Māori, by Māori, for Māori approach. And koera te take, that's why we're really encouraging to spread this through Kōhanga Reo, up north, down south, you know, everywhere. And to find community leaders, because the big purpose of this also is that we find community leaders in different iwi. We whakawhirina ki atu ki iwi, ki atu, ki whānau, ki Kōhanga Reo. We make those networking engagement connections, you know, to give them this mātauranga and to also have community leaders that we can help to better spread this awareness around te haumaritanga ki te taha wai. I'll go on and on. Ka tāku te aukati mai au. E hara te aukati, Lavinia, engari, I tika tau I waimaria ki te tai atu, ki te whakarewa o tēnei kaupapa a tāhua, hira rawatu. E me te tīmata I whakahoki e koutou te Māori ki tētahi o koutou karaua. Me nā kōhatu, kia rono tonu koutou I te hā, ka whakaara koina nā wāna nā tawhito ko te kōhatu, e iana I nā kōrero, kia pai ai tō kuhatu. And I'm also, yeah, I mean, we've seen lots of different modules and programs and stuff, but I suppose what got it for me that there was on the day it was you know kua roa ke te huarahi with your whānau anyway, with your whānau who brought their own stories, who brought their own kōrero. So for us in the monamea, you know, because I come from mai te kāina, so we were thrown in the deep end. You know, ka mōhio mātou, don't go there, he tani whakaereira, everything was a tani whā, and all that. E tāmaki makari I mana kite. Mana kite. Nō reira, ko tēnei, this program, and I noticed even with James Cook, nā tuakana, they were there too, but you fellas, you know, he whānau kotahi, and Rob had been working with them too, so I was really amazed about the buy-in from, not the buy-in, but you know, the community were behind this. Katau here nei te tika I te pono, nā waiata, nā kōrero, te aho, nā kaukau, you know, every little different action had a little thing, and ka huri rata, and really building, and we do look up the confidence. If you know what you're doing, then you're confident. You know, and if you know where you're supposed to be, then you're confident. When you start getting into, that's when we get into trouble. When yeah, so how nā mahi haumaru mo te kaukau, kia mōrehurehu te kaukau. Kia mōrehurehu te kaukau. How te tika no tēnā? So, nā reira, e rima ngā wahanga o te pukapuka me ki. Kei aku I te mea reo Māori me ki. Ki konei, kia tā e au te whakapākea tia ki te hunga whakarongo. Mōrehurehu. So there's 5 levels in our pukapuka. Kei a mata papa tahuri te mea reo Pākea, reo Māori. Kei au te mea reo Pākea kia māra mai te hunga whakarongo. Te nui o te hunga whakarongo. So ka timata ki te water confidence, koera te
se kupu e kōrero hia nei e matatahi e hi ana koe toki mai, mau kōrero hia ngā kupu Māori mā whakapakiatia pia ni. Kei he whārangi. Kei te whārangi tuawha o te pukapuka. Te mātaki ki runga. Ana, he mahi ngātahi tēnei, ne? Ai, ko tā maki tēnei, ne? Ko te raka tātai. And I just, me tini au i te mea kia pai te kite. Ana. Ka pai, ai. Ana, ko te woro confidence, he hati kupu Māori mo tērā? Te mai atana. Te mai atanga, ai rongo ai ki mai koe te survival ki raro iho nei, ne? Engari, so I'll just have a quick kōrero about the 5 levels. A kōrero hia au te reo Pākehā, ma papatahuri e whakamauritia, māku e whakaoti, ne? Nā reira, water confidence. Te mai atana. Ka pai, submersion. Te whakatotohu. Ka pai, floating. Te whakamāpuna. He kupu anō māunu, e mōhio hia nei rongo nui e te iwi, kicking. Te mahi kiki. Te mahi kiki. Te mahi kiki, ne? Kiki. Me te mōrehurehu survival. Koera te pau whakamatinga, ne? Koera ngā pau e rima o tēnei hōtaka, ne? Ko tā tātou hei tirohia ki ngā reanga rere kia i te mea, ki te kuhu koe ki Te Kōhanga Reo, ka kore koe whiwhi tētahi pepe mōrehurehu, e mōhio ana ki te maunu, e mōhio ana ki te kikiki, you know, kei raro iho rātou i te ruatau, me ngana rātou ki enei reanga pai rere kia, ne? So, with the puka, with this program, also what I would like to talk about is we don't want another puka that just sits on our shelves. And we want a puka or a program that feels alive. He whanonga for te tangata ki te tangata. So with this program, also we go in to hapuri like I spoke about, and we do activations. So we use our program, use our hōtaka and our staff, either in, because this comes in Te Reo Pākehā as well, but in our, and bilingual, in our Te Reo Māori communities, and we actually facilitate and take you through this puka. We have a follow-up program, a post-engagement program that happens with this puka, and then at the end, ka whiwhi ia koe te tahi tohu. You receive a certification or in relation to this program. Whoo! We've crammed a lot in here, Rob. I brought you back in there, what? We've crammed it. Yeah, no, enari, he kaupapa hira tēne, and te whānau ko kite. It's not until you take it, you go through the program yourself, that ka kite koe i ngā hua, and especially in tēnei wā o te raumati where we're starting to put atu, you know, ki te hono anō. Yeah, it probably should be a year-long, you know, not just during the summer. You know, there's probably mahi that we do during winter as well to get our heads around. So we're not just, you know, just hitting it at the Pēhea tō mahi, Vinny, pēhea tō mahi tahi me, what, you call it Papa Rob, Mata Rob, or Brother Rob. Oi. It's always good ki te wahine he tāne, he rana tahi, he pakeke, you know, tērā hotana o te mahi tai. It's a, you know, it's a beautiful honona, you know, especially with the different levels. You talk about levels. There's levels in whānau, there's levels in the areas that you go to. He whakapapa, ne? To te kaupapa. Ai, ko te whakapapa o te kaupapa. Tikatau, Vinny. Ai. Me Ko reira, kiro te tā māre, he mārei kuri whatukura. Kai reira ngā kōrero, rangi and papa. Yeah, ko tērā ngā kōrero o tātou tipuna. We have to work together collectively. We always kōrero about ko te kāranga o te wahine marungi te pai tapu, ngā manu te oriori, but do we actually practice that? And talking about whakaro, yes, there's a nice space in there where we can demonstrate to our tamariki mokopuna that we can move together, ki roti tā Māori, a tāne a wahine
collectively, because that's what we want to see in that space. So I took a time. I think next week I'll give Vinny a call and we might go for a dive and get some powers. Beautiful. Hei, whakautu ngā pāta ki raro iho rā, ko tēnei rauemi he hōtaka kua waihanga hia mai ngā tamariki ki raro iho I te rima tau. So just to answer one of the live pāta that have been presented to us, this module, this program is for tamariki under 5. Kura te take, that's the reason why we've aimed at Kōhanga Reo ne mata Rob. Ai, tika tau, ai. Kei reira ngā guest kei reira. No reira, as I mentioned before, if our whānau, our pakeke and parents are a little bit mataku of the water, then they may pass that on to our tamariki mokopuna, you know. So therefore, someone needs to be in there to support our pakeke and our whānau as well. Oh, look at old school. Yeah. You're on mute, brother. You're on mute. Give you as soon as you said it, I was doing it. You know, kapai. If what like there's her website, kei kataku I te haere ki te website. Kei reira, kei te hoko nā wene pukapuka ne. You can actually. But and he ropu kore moni. He found that he ropu kore moni. So yeah, the foundation no tēnei, he ropu ki te tiaki, ki te manaki, I wā tātai nei whānau. So, engari, no use having the manual if you don't have the people who know how to whakahaere I te kaupapa ne. So let's not get too, engari, I suppose if there is a need, then it needs to grow. Ka pēra, ne? So if there's a need, it needs to grow. So, I know, e rua koutou, I rei anō tā koutou hoa, ware I tana ino, another young fella there who was really good. Tairoki. Ai, no Ngāti toa, no reira mihina ki whanonga. So where can people help? I know COVID put a bit of a, put a haukoti here in our plans, but where can our whānau, or what's your fella's next moves in terms of taking this out to the motu? Kei a Rob te kōrero mo tērā pia. Ai, kei te pai. So tuatahi ko Esther Hon from Whangarei Kaitaia, ko ia te kaiwhakahaere mo tēnei kaupapa ki raro I te haumaru wai. So we're wanting to run, and we've just run a successful event up at South Auckland just before COVID came in August. Where we linked in with the community, Vinny and the young fellow from Ngāti Tō came up to do that. We're looking at running another community kaupapa up in Northland, Whangarei Kaitaia, and Esther is looking at organising that. I think the biggest thing that we've got to look at is what are our relationships within to the water within COVID. If we have a look at what's happened in COVID, just 4 weeks ago up at Tamaki, referenced the Mangere in Manukau Harbour, 5 drownings in 5 days. We have a look at the kōrero with the whānau up in Tamaki, Ragland, Whangaroa, and also up in Northland, where they had big clusters of 13 to 20 people needed to be rescued who got caught into a rip. So, as Tahuri mentioned, these are tohu for us. We see these as issues, but yet we need to make sure that we have the skills to be able to get out there and teach our whānau. And Vinny is one of those people that are in that space, because as she said, this is personal to her. So therefore, this isn't a job, this is our life. I've been involved with Water Safety New Zealand since I was rescued out of sea, and for me, it's not a job. It's who I am, and it's about me giving back to the whānau, but then also back to Tangaroa as well, so that we treat him with the utmost respect and hand him moana. So make sure that we contact. I was going to say Vinny, but Water Safety New Zealand. We'll move into some spaces if we think that there's a need out there.
then, or if you think there's a need out there, then get a hold of Water Safety New Zealand. We'll come in and we'll support whatever kaupapa and have a kōrero. If there's an issue with costing, yeah, Tahu's got deep pockets. I've got very shallow pockets. I've got very shallow pockets. I will find some funding to look at what that looks like. You know, what that looks like. We're all about working collaboratively. And as you said, you know, you've got Vinny here, you've got that other young fella there who are, ko rātou te kanohi or te newa. They are the face, you know, of our future. And the biggest thing for some of our whānau is that they like to hold on to that rākau or that football. Whereas for myself, I like to pass that football. So away you go, Vinny. You have your kōrero. Kia ora. Ai, kōrero, Vinny. Kōrero whakamutunga, Vinny. Ai. Wahine tuatahi, whakamutunga. Ka whai, hei whakakapi ake i ngā kōrero, katoa ko kōrero hia, ko whakarere iho ki te tuapapa kōrero i te rangi nei. Ko ki te kata i te nui o ngā mahi kua uruhua nā te toromi. Anei te tahi o ngā rauemi hei hua kia kaupare ake i aua momo tūkinotanga. Mena e tirohia ana koe mo tētai hotaka pēnei. Whakapāti ki Water Safety New Zealand. Mā tātou e kawea mai tō tātou kaupapa ki wāhi ki atu. Koe rā noho tāku. No ki te marika nui te whakawhiwhia tēnei wā ki a tātou. He mihi hoki tēnei ki a koe e pāpatahuri. Whakawātea mai tēnei hotaka ki a māua. Ko te hoha o te wā ki a koe. Nā reira ai. Kei te pai, kau e māharahara. Pukorua, ngā kai tūtei, pātoa taiwa o te moana nui e mihi nui ana ki a kōrua. Hine moana a tana roa kōrua tērā. Nō reira, tēnā rau atu kōrua. I whānau mai i wēnei kōrero hira. Hei whakaaro mō tātou e noho moho au nei. Mohi au, ka taka nā pātū, wa hiahia tātou ki te pūrere ki te oma. Nō reira, ko te mea nui a ta whakaaro noho ki te wānana kia nāwari te haere. Nō reira, kia nāwari te haere ki a kōrua, kia tere te kārohi, kia papapau namu hoki te moana ki runa i a koutou. Wē rā kōrero, koe pai wē rā kōrero iti e māra mai wā tātou nei pepe ara tātou tohu, e paunamu mai nei ki a tātou hei tohu whakakotahi nei wā tātou whakaaro wā tātou mokopuna wā tātou nei whānau. I know this is I've asked you so much more ine kōrero, mo ine mea, engari e Vinny, ka hatu pēr kia koe, tēnei wāhana, he waiata whakamutuna kua kōhana. Ai, wē, ko koe tērā ne, arohaina ki o kōtiro, ka koe te whiu tō pōro ki a rātai ne. Pēne waiata, mā tātou katoa e waiata, kia ka te waiata ne. Koe nei te waiata i tukuna e te pipi papa no Te Kōhanga Reo, tō tātou pōhiri, kua te pura. Ne? Kata i te waiata whai ko tēnei. Kia kaha ngā harmonies, ne? Ka whai. Kua te pura hei oranga o te iwi Māori. Nā te matua i te rangi hei arahi te whohanga. Nō reira mai ngā tamariki i te Kōhanga Reo. Yay! Ka pai. O te ahua nei, kua huri a tana roa hei Māui tiki. E te haiti tana Māui tiki. Oia, papa, tēnā koe, papa Robert. Papa Ropata, mahinu ana kia koe, e Vinny Lavinia. E aroha nui tone ana tō Kōhanga Reo kia koe, tō rohe o tāmaki makaure. Kia pai tā koutou noho i o koutou kāina, kia tautonu nā manākitana kia tātou katoa. E te whānau, ko tēnei a Whaioranga, e whai ana i te orana mo a tātou mokopuna whānau.
Ia haumari te haere, e a pōpō, e rāno, nā muri te peka, yay! Kia ora.